Gde ste ljudi? Dobrodošli u novi vlog. Kamera mi je na popravci u mjestu koje se zove Thousand Oaks. Imala sam neki problema sa ulazom za mikrofon. Rešila sam da je danas dan kada ću konačno da isprobam nešto što sam dugo željela da isprobam, to je da snimim video uspravno i za to ću ceo dan da koristim moj telefon. Nalazimo se trenutno u Santa Barbari. Došli smo ispred jedne katoličke crkve koja je neka vrsta istorijske znamenitosti ovde u Santa Barbari. Mislim da je zatvoreno zbog korone, ali sad ćemo da priđemo malo bliže da pogledamo šta sve ima i da se prošetamo malo po ovom lepom parku koji se takođe nalazi ispred nje. I samo par informacija o Santa Barbara Mission. To je španska misionarska crkva koja datira još iz 18. veka i osnovana je radi religijske konverzije domorodačkih čumaš barbarenjo plemena američkih indijanaca. Dodaću još samo da su te iste čumaš indijance hrišćanski misionari koristili kao radnu snagu za izgradnju svoje crkve. Santa Barbara Mission osnovana je 4. decembra 1786. godine, završena 1820. i uništena u zemljotresu 1925. Međutim, obnovljena je par godina kasnije. Od 12 sati. Moram da priznam da se osjećam vrlo rasterećeno što ne moram da nosim kameru danas sa sobom. Nekako mi je mnogo lakše da snimam telefonom. Mislim, jeste lakše, ali nadam se da će imati nekog smisla to što radim danas i da će ovaj vlog zapravo ličiti na nešto. Mali ljudi. Santa Barbaru zovu američkom rivijerom. Ovde su kuće, ulice i generalno arhitektura dosta podsjećaju na mediteranski stil i vrlo je izražen španski kolonijalni uticaj. Baby, it's a big dark world. You don't need to know about that. Don't need to know about that. I'll protect you with my lies. You don't need to know about that. Don't need to know about that. Just let me love you. 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 Evo, došetali smo do Santa Barbara Piera ili Santa Barbara pristaništa. Sa moje desne strane, tamo preko puta, nalazi se zapravo luka sa gomilom brodova, jahti i slično. Samo pristanište, to jest ovaj dok, je jedno veliko šetalište sa velikim brojem restorana i prodavnica. Evo sada kad smo zapravo došli do ovde, vidjeli smo da je ovaj parking na samom doku, to jest pristaništu, prvih 90 minuta besplatan. Međutim, mi smo se parkirali tamo malo dalje niz plažu. Možda smo u Venda nešto prezalogajimo. Idemo? Sve zaključao? Tako, presvukli smo se tako da smo sada pristali i na plažu. Ostaćemo ovde u Santa Barbari još neki sat vremena pre nego što treba se zaputimo nazad u Thousand Oaks po moju kameru. Nešto sam zaboravila jeste krema za sunce, a prekjuče sam tako izgorala u San Diegu. Ljudi,
ljudi. Ja sam malo čas pogledala, piše da je ovde 23 stepena. Međutim, na plaži naročito sunce prži, ali čim se odmaknete od plaže, bukvalno samo na šetalištu ovde iza, ja ne znam kako, ali vetar krene da duva mnogo jače, a vetar je leden. Evo i sad ga osjećam, ali zato što je valjda ovaj pesak vreo od sunca, nekako se to izbalansira i onda bude toplo. Ovde u ovom delu tokom noći baš padne temperatura. Mislim da je jutros bilo oko 13 stepeni kad smo ustali, što je poprilična razlika u odnosu na to, u odnosu na temperaturu toko dana koja bude tako po 30-ak otprilike. Eno tamo sa desne strane se vidi luka sa gomilom brodova, jahti. Tamo je ona kućica u kojoj je spasilac. I ovde iza, i mislim da se organizuju neke ture, nisam baš sigurna šta je to, zato što mi iskreno ne zanima. Mene zanima samo ono što bi moj tata rekao, penzionerski. Moram se pokriti preko glave zato što mi je čelo izgorelo. Guska! Kao što sam pretpostavila, voda je ledena. Evo ja sam došla samo bukvalno da pokvasim noge, čisto da se uverim i sama. Dobro, ovo je okean, to je sasvim normalno. Bez obzira što ovo zovu američkom rivijerom i što je sve napravljeno u stilu Mediterana. Mediteranska voda je mnogo toplija i na Mediteranu nema ovako hladnog vazduha. Pozdravili smo se sa Santa Barbarom, barem za ovo poslepodne. Najjače od svega što ćemo morati da se vraćamo, sad idemo nazad ka jugu, ka Thousand Oaksu i onda kada budemo krenuli na sever, bilo večeras ili sutra, opet prolazimo kroz Santa Barbaru. Ali da, što se tiče Santa Barbare za danas je gotovo. Idemo sada da pokupimo moju kameru. Vozimo se čuvenom magistralom autoputem 101 koji ide kroz celu Kaliforniju od San Francisca dole do Los Angelesa. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up our love friends, fill up the car to live. Gotov je. Tak sam srećna. Spasili su me bukvalno i imat ćete sada mnogo kvalitetniji zvuk na vlogovima. Evo upalo u džep. Večera za večeru spremamo makarone sa sirom. Uključila sam plin. Iskreno baš se trudimo da što više koristimo ovaj šporet, što više da kuvamo u kombiju, naravno zbog uštede para, a i ovde imamo utisak da je zdravija hrana koju ja spremim nego bilo šta što bukvalno možemo naći napolju u restoranima za neke normalne pare. Evo ovako je prilike izgledaju moje makaronice kada su gotove. Samo sam pomešala testeninu i ovaj sir koji sam napravila. Naša večerica.
Ćao ljudi, danas se nalazimo u Monterey zalivu, u mestu koje se zove Carmel by the Sea. Ovo mesto u principu ima jako puno starih očuvanih građevina, dosta turista privlači ovaj gradić na obali Pacifičkog okeana koji se nalazi između Los Angelesa i San Franciska, mada je malo severnije bliže San Francisku. Sada smo došli u deo koji se zove Carmel Meadows, u kojem ima jedna prelepa staza koja ide uz okean kroz prirodu i sada ćemo malo da se prošetamo ovuda. Ceo ovaj deo Monterey zaliva je zapravo rezervat prirode zato što ima vrlo specifičan ekosistem, takozvane Rocky Shores ili stenovite obale, koje izgledaju upravo ovako i imaju vrlo specifičnu floru i faunu. Hej ljudi, verovatno ne možete da vidite baš najbolje, ali tamo među talasima, pokušat ću pokažem prstom na nju, sve vreme se brčka, već pola sata jedna džinovska foka. Ja vama ne mogu da opišem koliko to stvorenje uživa ovde. Dobro jutro ljudi, evo gde smo spavali noćas. U pitanju je jedno fino parking mesto pored plaže, znači ovdje uz obalu, zapravo treba malo da se spusti dole da bi se došlo do vode. Danas smo bili proveli u Montereyu, to jest u Carmel by the Sea, onda smo se prebacili u Monterey. Plan je bio tamo da spavamo, međutim ipak smo se predomislili i rešili da to isto veče krenemo ka San Francisku, tako da smo se sinoć kasno oko 9-10 uveče približili sat vremena bliže San Francisku. Hej ljudi, evo došli smo i u San Francisco i prvo smo se dovezli do Pier 39, to je čuveno istorijsko pristanište ovde u San Francisku koje je preuređeno u neku vrstu centra za zabavu. Ovde postoji mnoštvo restorana, prodavnica, čak i zabavni park i odavde kreću mnoge ture koje vode u obilazak čuvenog zatvora Alcatraza, kao i razne ture za posmatranje kitova. Evo odavde imamo i pogled na Alcatraz. To je onaj objekat tamo na onom ostrvu. Ovo je restoran Wipeout kome sam ja provela mnogo sati jedući sweet potato fries. Evo ovo je taj deo doka 39 gde se čuveno okupljaju foke. Mnogo puta sam bila ovdje i mislim da je bila samo jedna prilika da nije bilo ni jedne foke, bilo nešto mnogo hladno, međutim one su redovno ovdje. Kalifornijski morski lavovi su krenuli da se skupljaju na doku 39 u septembru 1989. godine. Kako neki spekulišu, ovi sisari su se ovde doselili jer su predosetili zemljotres koji će pogoditi centralnu obalu Kalifornije samo mesec dana nakon njihove migracije. Kako kažu, ove životinje su se na doku 39 osjećale sigurnije, a kako nikakav napor nije uložen da se one odavde oteraju, brodovi iz luke su se prebacili u drugo pristanište i dok 39 je preuređen u njihov novi dom.
Ljudi, vozimo se San Franciskom i nisam sigurna baš da li moja kamera može to da dočara, ali ceo grad se nalazi na brdima i bukvalno su sve ulice i kuće nalaze se na veoma strmim uzbrdicama i nizbrdicama i nije ni malo prijatno voziti ovuda, svaka čast Urošu, zato što je jako velika gužva i mi nismo u običnom autu, već se nalazimo u ovom kombiju, tako da je još nam je dodatno otežana cijela situacija. Nalazim se u kvartu Ashbury Heights koji je postao popularan 1960-ih godina zbog hipi pokreta koji se ovde dešavao. Ovaj kvart je bio mesto na kome su se okupljali mnogi revolucionari i lideri kulta i zapravo promovisali svoje antiratne poruke. Takođe, čak i ako niste veliki ljubitelj dece cveća i celog hipi pokreta, ovaj kraj je svejedno vrlo interesantan za posetiti zato što je najmanje pogođen zemljotresom iz 1906. godine i zato ima jako mnogo kuća i građevina koje datiraju čak iz viktorijanskog perioda. Te je naravno Uroš na prvoj liniji odbrane sa suzavcem koji izgleda ovako kao mali pištolj. A ja sam na drugoj liniji odbrane sa tiganjem.